E whaatalo whatu Talafolo Radio Samoa le nei fo i asa tofi, o si mele whaafonga o tala o tai au. Ua ngā ile malo e whaatala noa se whaingole a whai i le alu i lunga o le whai numero a tupulanga Talavou vape. Mai le minister langolango le soifua maloloina, Asia Veril, o le vape o lo o au ngā i whisoa soani. I tangata o lo o tau mawhai e mo motu le ula ula tapa, a le o le ula ula i o whanau. O le soli tu la fono le tu inatu o tapaa nei ta o vaping products, be whaatau inatu foi. I so o se tasi e lalo mai o le sefulu valu tau sanga. Be tai, o le whaatupula i o whanau o whao ngā ina vaping products wa wa ai ma le malo. I suinga e au fiai le tau fia o le toe tatala o nisi whale o lo o whaatau inai o loa nei lata lata ia onga, whaapea malai ta alo, suinga i whaalawi loa. Whaopopo ta iala mo le saunga le mua o loa nei. A toa ai ma le whaititi o le nicotine salt concentration o lo o whaatanga i vapes, e na o le whaatasi na ula ma la fuai. Sau no manino le minister o ni swing o lo tau mawhai e tau fia i le tango fia e tupulanga Talavou. A o whaatala no ai swinga nei mai a Nancy Lucas o lo tu mo le Aotearoa Vapers Community e na te langolango ina tau mawhainga o whailo mai, ai o lo o ia tu ua ia le ma losi o le tu la fono o iai nei. Ua so e suel mata upu na ave whaamalo se ye leo le i Talavou wa tu ua ia ai sui o le ofisa i le ngau o lona lima. O tani yelo fatu paito, se fulu wono tausanga na ave whaamalo se leo i le tausanga fau le mai a whaatu ai e leo le taavale. Sa iai malana wo matangata matutua e to alua. Reportia le One News o leana whaatu e leo le taavale ma whaatala noa, le whaasa o le tau ma whaava i lea pitonu. Muli ai ta wivi tan yelu ma leo lea ua ta e ai ma le pōna i violona lima. Moli mau o le tangata matua e le o whailoa ina ma o ia fo ilea na aveina le taavale. Na sui whaafua se ile awala na whaatala noa i lato e leo. Ina ua wa ai o la e ina i le tasi tangata matua sai tutono le taavale. O fo le kengi. I reporti na mua te ena i leo tu o inga whaasanga ia i lato, ma le losi tele ua mafua o na whaina le lima o le ali Talavou. Peitai ina i tu la muliane e toi saule tala, ua whaieso enga i le mea na tupu. Le isa isi sai le taavale au fia i matani elu ua whaia ni molianga, ma o tani elu foi, o le atali o le taita e le mongrel mob i Waikato. Le aisa swinga mo pase se whai malanga mai saina, o le whai unga le ale malo tau o le mai le minister Koviti Asia Veril, ma le mafua anga, e le o tele se la matia i le soifua malo loina o tangata New Zealand. O le sa o loto ai o le o mai o pase se o lona winga i le mo mia le tau tāpā o le siaki e negative o le Koviti, e pe ona amata wha mamalu i au se tālia i le so. Peitai, paule swinga e pe ona saunole minister o le a iai feso o ta inga i whaia i lungo i meli. O le a feso o ta ia tuai i nisi o pase se taunu umai saina, ma whaatalo sanga le tatau ona whai o siaki o rapid antigen test, ma o whai ungo siaki nei, o le a wha au ngā e le soifua malu loina. E o lawa fo i siaki nei, e le wha malu sia, e pe ona sauno manino le minister. Na toi wha mamafa fo i Veril le mawhai lava o nā lia e vai rusi fo i so o se vaenga o le lalangi, ai le wha apea na o saina. I vai aso asau, o le a wha o ngā fo i saini tisi o tau ta mai wa lele o lo o whiwa i le vao ni usila mātunu i whafo mo so enga. Ma e ono suia e so enga nei, siaki o rapid antigen test, le o lo o tu umai lava i le loto whaita li o le pāsisi. Wala patai le au tafa whao nā ngā i atu Coromando le toe fo i ainga, a o whaatau le iaso e lima so o le a lolo wa i le tau i lea vaenga o le atunu. O le ana sau le whi au vavia me le council o le tu malo Coromando le tapena mō timunga mamafa, ma savili malo losi le o le ala vea i foi, ma Bay o Plenty. O timunga mamafa nei o lo fuafua o le a amata pa ui le tau nei. E se mai Coromando, o le a foi wa saula pata inga mō Northland, ma au kilani. O le a foi wa le tau nuk malkone seti ale UB40 na fuafua e whai ei tau ranga. Ma tala muli, la talata ile tolo miliona o lo tutongi na pea mole fale sa fa o ngai le official immigration lea ua sidia ma le tausanga talu na tapuni. O au kuso le lua fe lua tasi na tapuni aina official immigration in New Zealand i Beijing, Beitai, e fa ato a mawhaina mo motu le lisi i le masi na fau, ma o le mafu anga leo le tutongi pe o le rent, lea ua lua tesi valu miliona, ua toe fa ahaluai e ui ua levo na tapuni. Reportia le tiwa New Zealand le tausanga ta waina tutongi e fo ile malo le ngau, e lua se lau valus fulfa miliona le immigration in New Zealand, ma o le ua si i le tau e tutongi mo visa levies, le ua tu ilunga i le lua se lau fitus fulwiva pasene.
O le immigration ni sila lo fa atupe ila lo tu o le lua vai tolu o na tupe. E maua mai totongi o visa lo fa atalo sanga ma levis. A o le tasi vai tolu. E totongi e tangata totongi la fonga le tunu. O tala na o le nei tai au, manuia le nei asa. Fai me alo fai a inga ma woi Samoa.